Allah, 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 Allah. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو 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 حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق، 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 الله الله خير، 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 الله الله خير. الله حي يا قيوم، 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دايم، يا هو يا هو يا دايم، يا هو يا هو يا دايم، والله يا هو يا دايم، يا دايم يا دايم يا دايم يا الله، يا دايم يا دايم يا دايم يا الله، يا خالم يا خالم يا خالم يا الله، يا خالم يا خالم يا خالم يا الله، يا غافر يا غافر يا غافر يا الله، يا غافر يا غافر يا غافر يا الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا الله، يا كريم يا كريم يا كريم يا الله، يا كريم يا كريم يا كريم يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله، يا غفار يا غفار يا غفار يا الله، يا غفار يا غفار يا غفار يا الله، يا ستر يا ستر يا ستر يا الله، يا ستر يا ستر يا ستر يا الله، يا فتح يا فتح يا فتح يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله،
Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Dayan, Ya Dayan, Ya Dayan, Ya Allah, Ya Dayan, Ya Dayan, Ya Dayan, Ya Allah. Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Salli Rabbi wa sallim على نبي الأنبياء المرسلين ولكل أربعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات صلى الله عليه وسلم. على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات صلى الله عليه وسلم. على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على محمد على محمد عليه السلام. ورحمة الله تعالى وبركاته ورضا الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب الرسول أجمعين والتابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخ الطريقة النظمانية الغلاء وتصلى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى بالخاتم المباركة وعد الله تعالى من بركات وفيدا دائما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح وسائر الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح مشايخ الطريقات النظمانية الغالية خاصة إلى أرواح إمام الطريقات وغوث الخليفة حجة محمد بهاء الدين شيخ نقشبند وائس بخاري ومولانا الشيخ علاء الدين عطار البخاري ومولانا سلطان الشيخ عبد الله فايز الدخستاني ومولانا سلطان الشيخ محمد مريم الخقاني رباني ومولانا سلطان الشيخ محمد محمد الدين نقشبندي ومولانا الشيخ أستاذ عبد الخالق بردون ومولانا سيدنا ساخيب الزمان إمام محمد المهدي عليه السلام وسائر سادة إلى الله تعالى. الفاتحة. Ya Allah subhanahu wa ta'ala şuraya koşun. Okunan ayet surelerinde eken zikirlerini, sağ şeriflerini başına bir de Peygamberler bütün muhtarına bir de sahabelerimizin
Bigerekte Peygamberimizdin fatihalarından verilen bizim halkımıza, atalarımıza verilen sahbe Zeyd ibn Zübeyir ibn Abdurrahman Tavuk Osman radiyallahu anh'ların ruhlarına başlayın. Hem de şahit bulup gitken büyük atalarımızdan, Salavat Batırımızdan, Aldar Batır Kimya Rasulallah, Sürikayne ve Türkçe hem Bildahil Batırlarımızdan ruhlarına başlar. Yandırılgan oğullarda külgöylengen bala sağalardan, elik oylardan, hatun kızlardan, yigitlerden ruhlarına başlar. Allah bu da öyle şahit olsun. Hem de evlilerimizden Zeynullah İşan Resulü'nün Bedreddin İşan Abdurrahman İşan Resulü'nün Mücavur İşan Hazretlerimizden Abdullah Seydi İşan Ataullah İşan Muravim İşan Yahaplar İşan Akmullah İşan Abiyeli İşan Milazdin İşan Tulumullah İşan Safiullah İşan Sanjurul İşan Arutlarına Abdul Hakim Kurban Galiyev İşan Abdul Hay Kurban Galiyev İşan Ali Şakroy Arifullah Yiğit İşan Bütün tarihi Başkistan yönlerinde hilim yatkan evlilerimizin ruhlarına başlar. Bütün evlilerimizin izgilerimizin ruhlarına başlar. Ey Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetinden şu büyük ragayip gününde büyük cuma hatırlık cuma gününde hem de bütün peygamberlerimizin hürmetinden bizden ata-babalarımızdan ayrılan Peygamber Ural Batır Aleyhisselam hürmetinden, evliyelerimizin hürmetinden, şahit bulup gitken büyük ata-babalarımızın hürmetinden hem de Allah subhanahu wa ta'ala şu hinin hakkına, hinin rızasını, hinin kanaatlerini olsun Allah subhanahu wa ta'ala etken Kur'an ayet surelerimiz, zikirlerimiz hakkına, salavat şeriflerimiz etken hakkına Allah subhanahu wa ta'ala her ikimizden günahlarımızı gitsin. Bütün halkımızın günahlarını olsun. Bütün Müslüman halkının, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin günahlarını gitsin. Bütün kişilikli günahlarını geçirip Allah subhanahu wa ta'ala şu efetten kişilikli sıkar. Üründün kişilikli kutkar, üründün sultanıdır. Mehdi aleyhisselam diyor hem de Peygamberimiz İsa aleyhisselam diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aşağı kişilikli kutkar. Ey Allah subhanahu wa ta'ala her ikimizin imanımızı kuvvetler. Kullarımızda, aslanlarımızda şifa selamet kıldır. Bütün Resey iline kuvvet bir, berekat bir Allah. Bütün Resey halkının şifa selamet bir. Şu efetten kutladı da halklarımızda. Ey Allah subhanahu wa ta'ala bizim mürşidimiz, üstadımız Mevlana Sultan Şeyh Muhammed Nadim Ali Hakkani Hazretlerinin duaların, etken hüdlerin kabul edip hem de bizim mürşidimiz Mevlana Sultan Şeyh Muhammed Mehmet Adil Nakşibandi Hazretlerinin etken hüdlerin, etken duaların kabul edip Allah ettiler, yine etken hem kutsi hadiste. Kim benim evliyelerim, benim dostlarım, Yinalardan bildim ya Allah dilettiler. Duaların, tileklerin kabul edildiler. Yinalardan karar kılı, eytir teli, batır ayağı, tutur kolu bulundu diye. Kim Allah subhanahu wa ta'ala kudimde duravçı zattın. Allah ettiler. Allah Teala'nın hak karaşı, nuru, başkırt iline, başkırt yerine, Başkırt halkına verilgen bütün tarihi yerlerine inandık. Nasip bulganın her ikidir alır her oldu. İnşallah Allah Teala yardım et, nasip et. Her ikimizge ödündüm bütün birimizge yer huvurga ödündüm nurun altında huvurga. Hem nasip etken nurundu
Yüreklerimizni nurun bilen yüreklerimizni tutar. Nurun bilen Allah subhanahu wa ta'ala özünden hiyundi bir. Özünden fatihalarında özünden rahmetinde bir. Her vakit özünden rahmetinde, rizalarında, fatihalarında, hiyunda her ikimiz yaşarken nasip etkenlerden. Özünden yaratkan Peygamberin, bütün dünyaya, bütün alemde rahmet için yuvarlayan Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den hiyundir. Onun fatihalarından, onun şefakatinde birge bulurga, bütün halkı bulurga nasip etkenlerden. Bütün Müslüman kardeşlerimizde onun fatihalarında, şefakatinde bulurga. Bütün Peygamberlerimizden, evliyelerimizden direkte Nakşibendi tarikatının evliyelerinin, şeyhlerinin fatihalarında bizge dualarında bulurga nasip etkenlerden. Bütün halkımızga Allah subhanahu wa ta'ala bereketini bilir. Doğruluğunu bilir. Ata-babalarına bergen dünya karata doğru, kuvvetli imanlı bizim eligi halkımızga kilesek bunları bulgala bir Allah subhanahu. Bizim halkka atabalığın kaytar. Atabalık ul Allah Teala bilen doğru, kuvvetli, daimi beyleniş. Allah Teala yardım et şu atabalıkta bizim bilen daimi, kuvvetli, ihlas, nurlu, hiyu bilen beylenişte bizge bulurga, her ikimizge bulurga nasip etkenlerden Allah. Bizim birgen yirhuga rahmetli bulup, cevaplı halık bulup yaşarken nasip etken Allah. İl başlıklarına, il iteksilerine kuvvet bir, mihirbanlık bir, halkım, ilim, yerim, dinim tip yaşarga, alarda niyet, budur hem niyet terbiyeler. Birden bulurga, şu atabalık iman negidinde, birdenliktin negidi imanda, kuvvetli imanda, atabalıkta, Allah Teala bilen kuvvetli, daimi, ihlas beylenişte birdenliktin negidi. Şu ihlaslıktı Allah subhanahu wa ta'ala bizge, her ikimizge bulagit. Bütün halkımızga kaytar Allah subhanahu wa ta'ala. Şu ihlaslık negidinde birdenliktindir. El-Fatiha. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed aleyhi selam. Salaten tedumu ve tuda ileyh memarel leyali ve tula devam. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed aleyhi selam. Salaten tedumu ve tuhda ileyh memarel leyali ve tula devam. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed aleyhi selam. Salaten tedumu ve tuhda ileyh memarel leyali ve tula devam. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Kerim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Sultan Allah, Sultan Allah, Subhanallah,
Sultanım Allah, Nebiyim Muhammed aleyhisselam. Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebiyim Muhammed aleyhisselam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salatan tunjina biha min jamil ahwali ve fatih ve taqdilana biha jamil hajati ve tutahhiruna biha min jamil sayyati ve tarfa'una biha أغلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا اللهم birin Efendimiz Muhammed'e salavat menen birin bizde barsa korkunçlardan, afetlerden, belalardan qutqara turgan, birin bizde barsa ihtiyajlarımızды ötey turgan, birin bizde barsa nasarlıklardan saflay, paklay turgan, birin bizde birin qarşında, birin huzurunda en büyük derelerge kötere turgan hem barsa yaxşılıklardan turmuştala ölümden hımda en büyük maksatlarga, en büyük derecelerge eriştire turgan salavat menen salavat eriştir Allah subhanahu wa ta'ala. Fatiha. Bu salavat tübjine bu mına şu Delailul Hayrat'ta yaratıgız, gün hayır okuğuz, bu bizde var, kerak baha Hürmetullah Hazreti Aşa, İbrahim Aşa alırga mümkün. Hem bu Delailul Hayrat hikayen hikayesi bitti, şu aynıdan Salatın Tunjini Delailul Hayrat'ın hikayen hikayesi bitti, bilerikten Galiye Hurayını. Hikayen hikayesi bitti Galiye Doğanı. Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak, Allah, Allah, Allah hay, la ilahe illallah, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak, Allah, Allah, Allah hay, la ilahe illallah, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak, Allah, Allah, Allah hay, la ilahe illallah, 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 Muhammed Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhalif hatim duahanın bir ölüşümüne okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhud bihi mekanav ve la yeştemilu aleyhi zamanun. Es'aluka bi esmaikel husna كلها وبأقدام أسمائك إليك وأشرافك عندك منزلته وأجزالها عندك ثواب وأسرارك منك إجابته وباسمك المغزون المأنون الجليل الأجال الكبير الأقبال العظيم الأقدام الذي تحبه وترضى من دعاك به وتستجيب له دعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey Allah Teala, onu urunda odinin ihatahına alalmay, onu zamanda odinin esine alalmay. Hinen min hinin kurkam isimlerinden bütünühünden de şu vakitta urun bilen hinin isimlerinde hine en büyüğü, hinin yanında en şerafetlihi, cevabı yağınan hinin yanında en mulu, cevabı bilen en tiz bulganı bilen hurayım. Şulay Hinin hazine bulup haklanısı, yaşırırken büyüklengen, en büyüklengen, en büyük, hin onu yaratkan, ekim onun menen dua kılgan, hin onan riza bulgan, hem duahına yok kaytargan ismin menen hurayım. Hinen hurulha, irat turgan ismin menen hurayım.
Senin büyüklüğün karşısında büyükler, batşalar, yırtıs hayvanlar, yığışlı, zararlı böcekler, viruslar, hem hin yaraltkan bütün emeler tübeniye durgan ismin bilen hurayım. Dürüstlükte Allah Teala min hinen gine hurayım. Niyeti hem min hinin udinden başka bir ninde ilahı bulmaganına şahitlik kılam. Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resuluhu. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah azim, lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve tub ileyhi. El-Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve'd-dâllîn. Her iki bir dua okuduk. Allah Teala kabul etsin o şu etken zikirlerden, salavat-ı şeriflerden, okuyan ayet sıralardan hum. Allah Teala her ikimizde yüreklerimizde asıp dualarımızı kabul etsin. Allah olsun, udu görürsün, gayla görürsün, ballara görürsün, tereyağı olsun, bütün görürsün, dua okuduk. Kendin duasını kabul etsin. Allah Teala udugine bile. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve sellem.